ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिसचन्द्रं षडरिपुमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेद्भक्तवत्सल भगवान् को जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर उहाँकै वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पाठ चलिरहेको छ। नित्य पाठ अन्तर्गत षष्ठ स्कन्धको पाठ। षष्ठ स्कन्ध मध्ये आज 8औं अध्यायको पाठ आरम्भ हुन्छ, जसलाई हामी नारायण कवच भन्दछौँ। नारायण कवचको पाठ आरम्भ हुँदैछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टमोऽध्याय। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। भगवान् स्तन्ममाख्यायि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितः त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतसङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां भाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहित्वयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरेरिद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायति विपरे मथापि वा करन्यासं तथा कुर्याद् विद्यया प्रणवादि अकारान्त मंगुल्यंगुष्ठपर्वसु निषेधृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भ्रुवुर्मध्येणकारं शिखयादिशेत् बेकारं नेत्रयोर्युञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रम् उद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फणन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेद्ध्येयं षट्शक्तिविर्युतं विद्यातेजतपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्ष्यां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपथकेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चापभासान् ददानोष्ठगुणोष्ठबाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावटुमामनोभ्यात्रिविक्रमाखे वतु विश्वरूपः दुर्गे सोटाभ्याजिमुखादिषु प्रभु पायन् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतन् स गर्वः रक्षत्वसौ ध्वनियज्ञकल्पः स्वतन्त्रयोन्नी तदरो वराः रामो त्रिकूटे स्वतभिप्रवासे स लक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरः साहसात् दत्तस्त्वयोगा तथ योगनाथ पायाद् गुणेश कपिल कर्मबन्धात् सनत् कुमारो वतु कामदेवाद्धय शीर्षा मां पतिदेवैलनात् देवर्षिवर्य पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवन् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयादृशवो निर्जितात्मा यज्ञसलोकादवतात् जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवसाद इन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेकालमलात् प्रपातो धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणु नारायणः प्रणवोदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवो पराणे मधुरधन्वा सायं त्रिधामापतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो श्रीधरो जनार्दन दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवन् कालमूर्तिः चक्रं युगन्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धरिसै नमः सुकक्षं यथा वातसको हुतासः
गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निस्पिंडि निस्पिंड्यजित प्रियासी कूष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातुदान प्रमथ प्रेतमातृ पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीम सोनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मन् शतचन्द्रछादय द्विषामघोनामर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो मोहभ्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वसन्दो मयः प्रभुः रक्षतो शेषकृश्रेयो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणन् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवान् एव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यन्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः समाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगा विदिक्षु दिक्षुर्दमद समन्ताद् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः भगवन्निदमाख्यातं ब्रह्मनारायणात्मकं बीजे ससंजसा येन दंसितो सुरभवान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदाभा संस्मृतेत् सद्यः साधु सा स विमुच्यते न कुतश्चिद्वयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करीचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजा योगधारणया स्वाङ्गं जौ समर्धननि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयाः गगनान्यपतत् सद्यः सविमानो यवाक्षिरः सवालखिल्यवचनाद् अस्तिन्यादाय विस्मित प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगातम् श्रीशुक उवाच यइदं शृणुयात् काले योदारयति चादृता तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृतेश्वरान् एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृतेश्वरान् हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को श्री बालकृष्ण भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को भक्त और भगवान को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय जय श्री राधे।